Mini ka wuba na mde ko bebia. Wuba na mde ko bebia. Na maya ne dey mitimi nante. Ufu trotro so a. Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frame adwoa search name. Ebusuafo mame a order screen ni so imigidi ye pass obia enime no Christiana Awuni. Oye sinitwani a migidi ye pass obia enime no na Christiana Awuni e de ensem bi atodwa e wa bra okọ interview e wo radio so. Ensem be na Christiana Awuni e ka o kire se ka a wotenem etwi koba no oni bi. Mini ka wuba na mde ko bebia. Wuba na mde ko bebia. Na maya ne dey mitimi nante. Ufu trotro so a ye bedi watem. Ufu be huro wo trotro. Oh. Aha. Dabi. Wa party a wo se wo ye yi. Aso say one chance no one se on to ho de e easy. E ma no. So want me nya hwe ma. Me de. Me de suma obi. Say manual, mini manual ni. Ti me pesa me to bibia na me market na bibia me de suma me friend obi no abefa. To me share no 37 no me je. Just like that. Yes. I'm friend me. I'm friend say me mrana. E ka wo ho me metua balance. And I'm saying minya balance. It's in. Don't look for. Je. Na sa ska no put ya na de chem. Ya tani o receipt. Na sa usika na obi to ase no. Anya no na o te say matchlock maami bi o match no. First previous ono na this can dwane yo. Oh. Ono di esika dwane. Na Christiana Awuni oya celebrity oya actress ka na wonni bi ana se ba ne sen na picanto bo wonni bi ukọ ba bi a chesa wo fa wo ba ukọ fa trotro mbesro sana eye Christiana Awuni eka na Christiana Awuni ka na wo kan menim ne nti a wo ka wonni ka ma me fa hye wo na Christiana Awuni ne ka sai mo no o kire se abra His Excellency John Dramani Mahama na membu edikan no abra de sika ema mami a se tamaklo se hwan hwan maslock sika de man na mba sika wo de man se mami mfem mo mba no mami di sika na obo ne tabemu ekotena US Ghana omo de na se ma court e di area prosecuting mami se membende emo china Christiana Awuni ye wo Ghana ha na wo sorry se wo ye campaign de ama NDC ama yoko His Excellency John Dramani Mahama na campaign ni mo Ghana fo a moto abadema John Dramani Mahama including wo Christiana Awuni mo se NPP fo abedi ska NPP fo ya akrofo wo kanya Christiana Awuni wo kan se free SHS na na Dubai e de ba kwanya nseni ti won to abenti NPP fo na NDC fo bra na ura Kendo Foriata eye former finance minister a oti US o yare oje ne ho ayare sa no NDC fo se waries kenti mo se ombro mo bai mo se ombra eno mbewu forgetting say wo Christiana Awuni camp wonni bio Maslock mami tamaklo se hwan ya no odi sika no kotena US no o ye campaign we hu nyansa nka se Ghana foe John Dramani Mahama so mama mfa ne ba because ono so na membu no corruption bribery and corruption division bribery and corruption e cause so John Dramani Mahama na membu ne dikan ne maame kra ese so otoka mayen omudi sika si no so mfa mu amba no we di sika na kotena US nti Ghana foe mama mfa ndisi bebio Christiana Awuni we hu nyansa nkasa o e campaign ti a free SHS na nado de ba MPP fo de ba ye bua Ghana hiafo na mobrafu na o kaseti ai na me concern pa de ha me ne se ntizie Christiana Awuni wo betena radio so okay ye odan we atwa significant na mo penso ye hwe o mu bi ne ye na ye mofra unti kanton bo ni bi nti wo betena ha ka na wo fa Ghana sika nkoto ka ama saa na sofo beduko bi nso se oton na sorry dan e betena radio so se wa abo NDC na nti on so ka no o ka kosi se ope contract anansa aban ne manisia na Christiana Awuni ye pese e ka che mo Ghana celebrities a mo de mo akobot two parties na MPP na NDC a mo hwe ho na musika be fia bentino mo di nsemu ye pese e ka che mo se Ghana gold timber diamond e na e your friend say bauxite na ho keka ho na Japan Nyankopon de che ye no one fan ba because of politicians and celebrities among Ghana ha na asofofo or the eba ma ye nyina inti Christiana Awuni ka na wakotena radio se wuni ye nte wo kasa
ye hia ne say John Dramani Mahama free SHS na anado de ba na ebo Ghana fu nyina ho ba ye hia fu ne mobrofo njankafo ko bi no on hye me kena oni car na me kan kire Christiana oni unti mi kan kire so be ka kire oni kan je yo de wo ba na wo fa de saa ne mom no interview na esen ka wo gbogu na ka kire John Dramani Mahama so ba no kokwa akuafo wontua wonka teachers and nurses omo eye adwuma e de serve your mind wontua wonka tu be ka so oni kan na wo be ka ne do ye ne yanti yo oni kan die ye yo den ene kofa tamaklo efise US o se hemfa bra wo kofa ne ba ne sika na omo de ma ne so mfa mu amba no ya je ne de bi akoto ka ma but imprempre ye timi de ye hu se wo kaka that is aban ne na ama sika na de akoto ka ne ye be stress wo so papa because John Dramani Mahama oban no Ghana no omo ye ho brain we you know discover ba mo celebrities in the name of some your campaign man this and so what de la ye fa ne hu di ya ye no mu bi bet na ha nanso efanse ne ye di na nado ne ba wo mi MPP abanya atamti na ye wudenti no enema wudi ekọ Beltrini uni bi ya moka ya 2020 ye koto aba ye to aba wie ye no NDC fo nim se omo elusu aba no ena omo sma omo kraman Kevin Taylor say ommeka nkyere na chitaafo say momunya hard pa na aba no ye wiam dia ma MPP fo na NDC fo na ewini information we dey free he Efri Kevin Taylor no a okuta envelope bi sesi ade bia no epege envelope a kire nso mbi envelope no ma ye hu de wo mu da samuka ya e dia na ewo envelope no ma o se eya Jean Mensa the EC chair were to Afrikotoka International Airport with Delta Airline etumi ma airline specific number ama airline ne time wa etuo time where the landing were New York including the hotel Jean Mensa Airport Kevin Taylor ne kan edi ni see every night Mokai say Kevin Taylor I can't unite thank you Mokai say Kevin Taylor be dina ho ka say Jean Mensa wi abanmu enu nti we dwane e de afri Ghana na ono Kevin Taylor kura Jean Mensa envelope ye kura ni take it ne flight number seat ya otiso oti window dia atade o show di free airport Kevin Taylor kan ni na meboa onyamen chade me kura na mente sada na wi na me ye program sada na se mo kaya na me ka say sada no page a kire ye na ye tro because per me intelligence and ekura me that time every night Jean Mensa was still in Ghana and all the officers in now Ghana obi anko baby it's me better political zone yeah so sometimes I like us to remember because most of these things I have said na me can say Kevin Taylor boy within 45 minutes if America Eba Ghana offer direct flight and then 14 or 13 hours. Jean Mensa Nkwani onipa Kevin Taylor to me man free New York. Eko do Ghana in 45 minutes. And see that. That is the type of Kevin Taylor you raised. Think and say, oh yeah, MPP. Utie. Me say America, Ufri America, or the Delta Air direct flight. Victoria Samokaya, or the direct flight Air Ghana. When we will 14 hours. Direct flight from America. But Jean Mensa, according to Kevin Taylor, said Kevin Taylor can't with 45 minutes. Jean Mensa said to me at na play me from America, Ebedu Ghana. I a press conference. But power na akwasiampa for we painti. Alex, power na Jimmy for NDC for we painti no. Na dia boy ne kano oma giatum e de ye adwuma Jean Mensa ye kromfo Jean Mensa ne de so okọ say pam Jean Mensa say pam Jean Mensa less an ya Jean Mensa meboa eno nkoda echi maame ne baba ye na oni maame no so oye to smart say I mean she's a lawyer
Jean Mensa was so smart that she actually gathered all her deputies to show you say ye mo ba akokran call sabi asaman kestipo ye ni na ye gun kran ye mbobo aba ni wie ya ye nko ba bia. That is Kevin Taylor. Yet ha ena Kevin Taylor be ka kire ye say yo we rade nyankopon sa boy we won onyame ani ni be die nye ebidie. O say Nana Akufo-Addo any Al Jazeera for guy bi ekotu eye gold ho adwuma galamsey fraud Emma boy no e de babontin abekasa. Dia minim ne say boy no according to what Kevin Taylor is saying to make Nanado relevant or say Nanado ene ye boy ne lawyer. Akwala America say so at 21 years or say 23 years. Nanado su jai lawyer practicing no almost 30 years. Enti Nanado no ye lawyer de makola ne papa na ne maame ana. Ghana farmer yen susu embisa sa nyansa question we. Because that time no MPP before ya be mu abu. MPP communication Nigeria gu and can any nay. That ni e bi ma be fa che ye motuam. Se ya ma obi anya bi. Aya be kasa. Me say Kevin Taylor be twa atro say Abrantia na ko confirm say Nanado eye galamsey na Al Jazeera pra capture. Mini anwo ha oba na bema papa mama me pa cho 2 days. Edia na Al Jazeera troba e. Me pa cho please don't let us go to Tibonkoso. Al Jazeera said there is nothing like that. Utie. Bibi anyone netisa. Al Jazeera fu feno to nchen Abrantia nankasa so a muntio NDC forecast say onu na dance na omu gina so say Nanado eye galamsey fraud ni ade no Abrantia so tro letter by say I distance myself from this. There is nothing like that. Na modasu di Kevin Taylor chi yet na kromu ha e ma Nanado amemwo a na obunti Kevin Taylor tu nani edisi Nanado amembuo so a bibia Nanado ye bia anya Abrantie we feda. Hey, me kai ebra eyi afei finally ye ko hu say na sebe ne ma me charge Adabraka big house on na ma me charge e ati ase because ono no ye de ne ma mako 3 ba ko ye de no ko ye ne ye se nanim otum dodo ne hwene so buruni ba ntesa yanje. Enti Kevin Taylor no nam wosa no oye emotional wreck. The obedient wa ye gbegbe ni nan eye kasa keke. Believe me, internally that boy cries every day. Kevin Taylor amba America be 10 years no need trader 7 international na Jimmy. Not only say na ne ho nya fo. Na and esan say only swag won hunti no. Sebi omo ekuro do omo 9 kura ne sebi ompre dem fa ntem you no omo kura ma no kwan e ma ne ni omo nda ntina na adwene no aye spam atabere we Jimmy